suka yini lo ntotolozi into wangifanele ngiyinikwe nje le bahala nje Thusawa inkulumo kaZimdola lapho khona-ke ethi yena wancishwa into yangaphambili abantu besilisa lapho khona-ke ethi hawu bangisho itotolo. Sawubona sekubingelela kanti-ke ukubingelela yini mathindi wacebisa intombi ziyamshadazelo ngishazelo ngabadala zamqomo sangomasana sikhombe vile neficeso shena ngitshela ngathi umntana umuntu ngqono kom bawutshela ngazi ngena kwethu ngoba sikhulu lokuqala la ngicela ukuthi ushare ucomment okhuluma konke bese subscribe subscribe ayikho imali yakhe hamba so senzela ukuthi kube wena uqala uthole notification kanti sibonga subscribe ngane kwethu siphathela laphana-ke umbukiso kaZimdola lapho khona-ke ethi hawu bangincisha itotolozi asazi ukuthi wayisho bani okungenzeka ukuthi nawe unabo ubufakazi ngicela ukuthi uyizwele. Suka yini lo ntotolozi into wangifanele ngiyinikwe nje le bahala nje ngiyinikwe lele ay awole madoda ay awenze bangincisha itotolozi noma benginike encane nje encane benganginiki-ke le nkulu-ke benginike nje encane nje yokuthi nami ngiphile ngifake ibhulukwe njengabanye abafana uba vele bawaphethe nje amatotolozi abaningi awanamsebenzi. Hawu banginike itotolozi into okuncane nje. Hayi so angifuni nesibhadlalazi bafowethu yazi ngangingadingi nesibhadlalazi ngifune encane nje yokuthi nami ngiphile encane yokuthi ngiphile ngoba phela uyabona ukuthi lento yokunsizwa ngayincishwa nje ngamabomu yabo uyabona ukuthi kwaba khona idlozi laba nomona nje lathi hayi ningamniki lona intonto ningamniki futhi uyabona futhi namhlazane ngidalwa khona umbango nomsindo wasuka abanye bethi simnike intonto abanye bethi singamniki abanye bethi simnike abanye bethi singamniki